Vesti dana. Pred sam kraj dečje nedelje istureno odeljenje osnovne škole Rudovci u Malim Crljencima posetili su predstavnici opštine na čelu sa predsjednikom Bojanom Stevićem. Dečja nedelja podstiče dalji razvoj uslova i bolji položaj deteta u društvu. Kao što znate, od 1934. se obeležava Dečja nedelja. Zvanično u zakonu je od 1987. godine. Ta Dečja nedelja je posvećena deci širom naše zemlje. Trudimo se da tada provedemo što je više moguće trenutaka sa njima, da je obeležimo na jedan adekvatan način. Mislim da opština Lazarevac zaista dosta ulaže u najmlađe naše sugrađane, u decu, pored i obrazovanja, ali i za njihove slobodne trenutke. Evo, nalazimo se u isturenom odeljenju osnovne škole iz Rudovaca u Malim Crljencima i u društvu sam kako svojih saradnika, tako i direktora osnovne škole iz Rudovaca i načelno smo se dogovorili da za ove naše male drugare koji idu ovde u istureno odeljenje sledeće godine na proleće, odmah posle zime, ovde da ih obradujemo sa jednim malim lepim sportskim terenom, da rekonstruišemo ovaj postojeći teren, ali ono što je značajno da dobiju, kao što sam najavio, parkić, jedan savremen parkić kakav imaju deca u Rudovcima, kakva imaju deca u Lazarevcu, u Brajkovcu, na tromeđi Dudovice, Barzilovice i Čibutkovice, Stepojevca. Znači, jednostavno, kao i što sam obećao, da u svakom selu svako dete ima isti tretman kao što imaju deca u centru Lazarevca i u Beogradu. Mislim da će to doprineti i opstanku i roditelja sa jedne strane, tu jesu površinski kopovi, eksploatacija, veliki broj naših građana, kao što znate, radi u Elektroprivredi Srbije, ali smatram da su Mali Crljenci u prethodnom periodu bili zapostavljeni što se tiče nekih stvari i mislim da ćemo značajno to podrediti i podići na jedan viši nivo u budžetu za 2021. godinu što se tiče mesne zajednice Malih Crljena. Napomenuo sam i još jedan put ističem, Dečja nedelja, moji mali drugari, naši najmlađi sugrađani, sledeće godine ovde će imati jedan rekonstruisan sportski teren sa svim pratećim sadržajima, ujedno i mali jedan parkić, kao i što će imati njihove komšije u Baroševcu, u mesnoj zajednici, tako da ćemo u celosti zaokružiti celokupan ovaj ovde deo po pitanju izgradnje i brige o našim najmlađim sugrađanima. Direktor škole Nebojša Delić zahvalio se na poseti i dodao. Pa evo, u okviru Dečje nedelje mi danas imamo akciju u područnom odeljenju naše škole Rudovci u Malim Crljenima. Čas je edukaciju ekologije, sadimo sadnice. Videli ste kako su naši đaci svesni i održavaju, snimili ste dvorište i njima će dobro doći. Oni uživaju u ovoj akciji u vezi sađenja i obogaćivanja dvorišta njihove škole. Tako da nastavit ćemo sa edukacijom i po drugim našim školama. Moram da kažem da imamo izuzetnu saradnju sa opštinom kao i sa komunalnim preduzećem koji je deo organizatora i već u sledećoj nedelji očekujemo časove edukacije o ekologiji u okviru sa saradnicima iz komunalnog preduzeća i u ostalim našim područnim školama i u matičnoj školi. Ovom prilikom zasađeno je 10 sadnica, među kojima su kruške, jabuke i lešnik, koje je doniralo javno preduzeće za komunalnu privredu Lazarevac.